Gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo na Serbian CSGO kanalu. Ajmo ljudi. Opa! Planting the bomb. Bomb has been planted. Kako ga promašimo ovako bre. Ajmo svi, ginemo! Ginemo! Kako roka snajper, braćo! Oh shit! Right. Nice. Dobar! Ne! Opa! Ajmo. Ču. Lezi dole. Idemo B, jel? Ne, A. Ko koga ovdje puca, ljudi moji, je li ovo realno? MVP! Yeah! Odi ti čeka Velja da bonu. Jednu bonu Velja da ti da, čika. Dođi. Dođi vamo. Opa! Kontra strana. Tako ćemo da se igramo, a? Odi ga, brate! Ne mogu da stignem smrdljivu bombu! No. Čuti bre! Shut up, please! Fuck your mom! It's fuck mom, bro. Shut up. Čuhohohoho! Hoho! Samo jedan metak falio. Pop! Ćao. Tu je. Ohohoho! Sedi dole! Ajde. Svi su otišli desno, brate. Ovo će bude ludnica sad vam. Ovdje će da bude ludnica na vratima, gledajte sad ovo. Znam da si tu. Izađi, znam da si tu. Izađi, ima ih još. Two side. Ima ih još ovdje, garant. Gobi, bro. Purple. Two side.
Kako? One shot. Evo nas, idemo na B, brate, ne mogu da Čop, čop. stignem. Dobre! Kako sam izbašio ovim snajperom, brate. Nije bilo dobro, ali na kraju opet. Kidamo, bre!